Hello guys, nginibingelele nginamukele kuyona i-channel uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe lana-ke kuthiwa Zimkhalele umelaphi-ke wendabuko ophinde-ke abe umastand okuthiwa-ke ubedlwengula laphana-ke ephindelela amantombazane-ke amabili-ke kusuka ngoJuni kuwo lo nyaka-ke ezwelisha laphana-ke eVerulam. Ngokuthola-ke kwabamaphephandaba laphana-ke ikakhulukazi-ke iSolezwe, umsolo le uneminyaka-ke engama21 okuthiwa-ke uboshwe ngoLwesihlanu. Kuvela-ke ukuthi-ke uqale wadidinywa-ke umphakathi-ke ngaphambi kokuba-ke adluliselwe khona-ke emaphoyiseni. Ngokusho-ke kwabenkampani-ke yonogada laphana-ke esiyazi nge-Reaction Unit South Africa, iRUSA, abagilwa-ke laba-ke baneminyaka-ke engu-13, omunye-ke uneminyaka-ke engu-16, bebeqashe nonina khona laphayana-ke eKotishi laphana-ke elisegcekeni lomuzi-ke kaMsolwa. Kumela-ke yona i-Reaction Unit laphayana-ke umnumzane Prem Balaram laphana-ke uthi-ke umsolwa uboshwe emva komshoshaphansi laphayana-ke kuthiwa-ke unina wabagilwa ushayele ihhovisi-ke laphayana-ke layo i-Reaction Unit ecela-ke usizo ngokubanjwa komsolwa nesikhathi-ke ephunyula-ke ekuboshweni. Laphayana-ke uthe mayebalandisa wabalandisa ngokuthi-ke icala lavulwa laphana-ke amaphoyisa lwenziwa-ke nohlelo lokukhonjwa kukamsolwa sekushoda-ke ukuthi-ke aboshwe ngoba ubehlale ebaleka kusho khona-ke laphana-ke omunye orepresenta-ke i-Reaction Unit. Kuvele-ke nokuthi-ke bekuthi njalo uma-ke ebona-ke abakwasidlodlo besondela ngakwakhe avele abaleke ayocasha-ke ehlathini-ke eliphakathi kwezwelisha-ke ne-Trenant Park. Uma sihlabela phambili ngani zakwethu-ke uthe babe sebehlanganisa laphana-ke iqhinga nomndeni ukuthi-ke ngomgqibelo lokuthi-ke onogada-ke bayo i-Reaction Unit bazobhaca eduzane-ke ukuze kuthi-ke uma ebuya nje ehlathini-ke unina wabagilwa mese-ke bathinte-ke bese beyamthelekela-ke bona abe-Reaction Unit. Uthi-ke abagilwa laphana-ke bebengakaze bakhulume ngesigameko kwazise-ke umsolwa waye badonse-ke ngendlebe wathi-ke ozoke ayithi vu uyovele-ke ambulale. Ngani zakwethu yilokho udaba esikulethela lona-ke osukwini lanamhlanje. Please do comment on the section down below. Don't forget to like this video and also to share the video if you find the video informative. Laphana-ke kuthiwa isigameko savela emva kokuthi-ke umfowabo ezibonele-ke ngokwakhe yena-ke umsolwa-ke edlwengula odadewabo-ke maqede-ke wafonela-ke unina owayesemsebenzini ngaso leso sikhathi lwabuhlungu udaba. Ngani zakwethu, please do comment your opinion on this case. Don't forget to like this video. Danko.